Allah subhanahu wa ta'ala bizi bu dünyoga jaratgan. Mına şu dünyanın içinde yaşap atabız. Bizge çeyinkiler yaşagan. Bu dünyanın bir özgöçölüğü şunday, bunun içinde emne olsa bir kirdeyt al. Dünyanın bir özgöçö jeri. Özgörüp turat, kirdeyt, jaman bolot. Anın ketirүүnün jolu dagı var. Jada kalsa Allah Taala beyişten düşürgön Hajarul Aswad, kara taş dep atalıp kalgan taş dagı başında ak bolgon. Dünyaga düşköndükten savvadathu hataya bani Adam, adamdardın günөөsünün sebebinен oşol ak taş dagı karayıp ketken. Dünya uşunday, bul özgörüp turat. Özgörgön jaşlar kartayaganlar ahiretke safar tartat. Mına uşuntip özgörүүлөр биздин жүрөккө дагы таасир этет. Адамдын жүрөгү дагы караят, жүрөгү дагы кирдейт. Мына ушул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күн сахабаларга кайрылып туруп айтып атат. Inna hadihil quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Мынагы жүрөктөр ар бир адамдын көйдөнүндө жүрөгү бар. Allah Taala birden жүрөк берген барыбызга. Ал жүрөктүн орду денедеги бир падыша сыяктуу. Ошол жүрөк тууралуу пайгамбарыбыз айтып атат. Мынагы жүрөктөр дат басат, кирдейт, кандай эле темирди дат баскандай. Качан суу тийгенде темир дат басып, өзүнүн сапатын жогото баштайт. Мына ошол сыяктуу адамдын жүрөгү дагы кайсыл бир таасирлердин себебинен анын жүрөгү дагы дат басып баштайт. Сахабалардын бириси, Allah razı olsun Allah'dan, Peygamberimizden soradı. Ya Resulallah, ve ma cilauha. Allah'ın elçisi anda жүрөгүбүздү dat basıp kirdep kalsanın tazalaganın jolu kanday? Жүрөктүн dat baskan ekenin baykagan bilgen zat anın ketirүү jolundagı Allah Taala anın ilimin bergen ele. Peygamberimizden soraganda Peygamberimiz aytты: "Kasratu zikril maut." Ölümdü köp estegile ve tilavatul Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de oku dedi. Dağı başka rivayatta ve tilavatil Kur'an jana köp Kur'an okuu menen adam жүрөгүн tazalasa bolat eken. Özü emne sebepten жүрөк kirdep kalat? Жүрөктүн kirdegen sebeplerin ulamalar aytat iki sebepten. Birincisi kapilette kalуу. Ahiret işlerden bepkapar bolup, ahiret tuuralı oy жүгүртпөй койгондуктан жүрөк kirdeyt, dat basat. Ekinci sebep olsa al günöөнүн себебинен адамдын жүрөгүндө кара чекит пайда болот. Эгер ошол күнөөсүнө истигфар кылбаса, ал кара чекит көбөйүп отуруп, жүрөк анан капкара болуп калат. Жүрөк карайса эмне зыяны бар? Жүрөк таза болсо эмне болот? Жүрөк бул адамдын Аллахты таануудагы бир күзгүсү. Эгер жүрөк таза болсо, Аллахты жакшы тааныйт, адам баласына бул дүйнөдө туура жашап өтүү жеңил болот. Эгер жүрөк кара болсо, акыйкатты адам түшүнбөйт. Адам баласının жүрегі қатып қалғаннан кейін, аға, siz аят айтасыз ба, аға, хадис айтасыз ба, эмне айтсаңыз дағы анын жүрегі еш қандай таасир албай тұрған, өзүнүн турган тозоктун амалына аткарып жаткандыгына разы ойдон бул дүнүйөдөн өтүп кетүүсү мүмкүн да. Аллах сактасын. Бул нерседен Аллах Таала кимди кааласа куткарып калат, бирок жүрөк катыгандан кийин өтө оор болот. Ошол үчүн жүрөгүбүздү кирдеп калуусунан, катып калуусунан сактаныш үчүн биз өлүмдү көп эстеш керек экен. Ölüm turalı Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Aynama takunu yudrikkumul mautu." Sizler kayakta bolsoңор dagı sizlerge ölüm jetip barat. Janawarlar turalı bir alım aytat da, bul janawarlar eger özlөрүнүн ölöt eken degen, misалы koy özünün muzdalat eken bilgende, al koy semirбей koyot ele der. Bilbeyt, ошол үчүн жей берет, семирип. Адам баласы bilip tursa dagı ölümdü kede unutup kalat. Adam jakınыңыз, koşnаңыз öttü, başka bir tuğanınız öttü, bul nerse bizge eskertүү, bul siz dagı bir gün ölüm periştesinin aldına tura turgan gün bar. Bul dünya var bir ötüp ketet. Bul dünyaga kelgendin bar dünyadan ötüp ketken, hiç kim dünyaga tirek bolup kalgan emes. Negizgi nerse emne dese Peygamberimiz hadiste aytat, eng akıllı adam oşol ölümden kийинки жашоого даярданган киши дейт. Ошондуктан бизден талап кылынган нерсе ölümden kийинки жашоого даярдануу. Карап көрсөк, бул ölüm деген ушундай нерсе экен. Çoğundu da kaltırbayt, yaşlı da kaltırbayt, baydı da kaltırbayt, kedeydi da kaltırbayt, ayaldı da kaltırgan emes, erkekti da kaltırgan emes, alsızdı da kaltırgan jok, densoluktu dagı, orup жатканды dagı hiç kimdi kaltırbay, birden özünün kezegi menen alıp ketip atkan nerse. Bul tuuralı adam balası oy жүгүртүш керек. Danışmanlardan birisinden suragan eken, Hazret men günөөдөн сактана албай атам, кантсем günөөдөн сактанам, канткенде günөөдөн сактануу деген менде сезим пайда болот дегенде айтыптыр. Sen her bir günөө жасаганга içiңден bir niyet пайда болгондо ойлогун, ошол günөөнү жасап жатканда ölüm келип калсам не болот деп. Ошол günөө кылып аткан бойдон Аллахтын алдына барсам эмне болот деген ой сенин оюңда болсун. Дайыма ушуну ойлоңун деп.
Ошондуктан адам бул нерсеге көңүл буруш керек. Danışmanlardan birisi aytkan eken şey'ani qata'a anni lezzete dünya. Iki nerse menden dünyanın lazzatın, dünyanın tatlılığın unutturup saldı demiş. Adam emne üçün ahiretke amal kılbayt, dünya ana azgırıp koyat da. Emne üçün tübölüktü üyün beyişte kurbayt, sebeu dünyadaki üydü kurganга hareketlenip kalgan. Iki nerse menden uşul dünyanın rahatını ketirip unutturup saldı. Birinci zikrul maut, ölümde istegenimde ele korkup kaldım demiş. Wa zikrul maqami indallah, Allah'ın aldığında tura turgan günümde istegende ele men bul dünyanın rahatların, uykusun, jırgalın unutup kalıp atam dep. Oşonduktan her bir adamdan talap kılıngan nerse bul ölümge dayardanуу. Allah Taala Kur'anda aytat: "Kullu nefsin zaiqatul maut." Her bir can ölüm damın tatuuchu, bul dünyadan ötüp ketebiz. Oşonduktan Allah Subhanahu wa Taala bardığыбызга ölümde istep, жүрөктү тазалап, ahiretke umtulup, dünyanın işlerine azgırılbay, tuğra jaşоо өткөрүүnү nasip kılsın. Wa ahiru da'wana enilhamdülillahi rabbil alamin.